Ni mutitu-ini wa Aberdare na kiria kiraiguika guku ni riera ihoreru, miruri ya nyoni itiganite undu umwe na miraramo ya nyamu ngurani iria iri mutitu-ini uyu. Imwe ciacio ari mbogo, hiti o undu umwe na njogu. No kiria giturehete guku ni mwihithaniro uria ukoretwo mutitu-ini uyu gatagati ka mbogo na hiti. Icera ritu mutitu-ini uyu rigatuhe mbica ya uria ruruka rwa mbogo ruri hatikaini ya kuhuka kumana na kunyarirwo ni hiti utuku na muthenya. They are the main predator here. Tondu kungirora kundu kuingi ciriyatagira kindu ta muruthi uri urage mbogo, alafu cigoka cigeka kiria gitagwo scavenging, cikaria kiria matigari maria muruthi utigitie. No riu guku gutire muruthi, kiria ciekaga nicio ni ifocagwo gwika hunting. Thina munene gatagati ka hiti wambiririe hindi iria mbogo imwe yarumirwo heke ni hiti, na haha watho wa hiti namba mugwanja uria ugaga kindu kioneku gitiri muhuthia ukioneka kuruta wira. They bite off the tails of the hyena, they bite off their testicles, especially when the buffaloes are young, they bite off their testicles, and this results to imbalance in the testosterone hormone. Ugwati uyu uria ugumeire mbogo ni utumite nyingi ciacio igie na utiganu munene kimukurire-ini na icingi, undu uria nginyagia itire na hinya wa guciarana, undu umwe na gutuma hĩa ciacio ikore icuhite. The buffaloes don't fully develop the male characteristic, and one of them is shown where we have these buffaloes with looping horns. Murugamiriri munene wa runyanjara ruru Lilian Ajuoga arauga uyu ti ugwati hari kuhuka kwa mbogo, tondu mutitu uyu ukoragwo na namba nene muno ya mbogo. Mbogo cia githaka kia Aberdare ciri ugwati-ini kuona riu hiti cia githaka o giki ciratharikira ciiga ciacio cio ciari. Ngiribotera Kameme TV kuma mukawa wa The Ark thiini wa mutitu wa Aberdare, njitagwo wa Ngugi.